Yo, Joff. Yo, what up? I've been playing this video game. Like utoka malova. Ke malova. Every day. Ke phelela big nna. Na ke phelela big. O mo ka sara no more tomorrow. No more tomorrow. Wa boya ko kwaka. Wa boya. No more tomorrow. Ere big, ma big zela ma big bond. O release an indie job. Ke tolo ba tsaka tada. Tada. Guys, I want to say thank you. Telephone. Like ke la ba support le mphanyana ke tse bitswa kae sham a ke tse bitswa kae ke la ba support le mphanyana hape juta cylinder batho ba dia di talents ba yo thank you so much. I really appreciate le ratho la sambutša ka motho sa mboning le yena wena le ratho le le mphaolana ke le wa a ke tse gore ke tare ka re phone la mimi wena one text man ke live. So I just wanted to say thank you. Ke le rata. Di dilo tse gore ke le rata. Ke sa to release, ke sa to recorda. Ke sa to release. Sa to recorda, ke sa to release. And ke sentse mo sentse le tsebe re le fa demo because re na re sa yo master. Na khona na I can take almost 2 weeks. 2 weeks close to 3 weeks. Ke tshile go she one because ke gonna realize the problem ya go she one day or ke release. So DJ anako yes le tare tshwarela mara again le distribution o ka se submitted today or release tomorrow maybe ba bangwe ba diwa I don't know but let's go fela pele ke na le lena di comment tsa lena ke a di bona that's why ke tsene mo khona comment tsa mo khona share and all so ke le ba support ya lena yo a ke tse go ke le bo ka re ke tla ka ro hira taxi ra tsena Shoprite topa di kokra yo swima bona ka le biletsa di bus nke o kgonega mara ka le lengwe la matšatši ka le lengwe la matšatši ke leboga yo ke ya leboga ke motho ka lele a santse le do dula le tse gore ke nna ka lena if not lena ke toba man and guys mom ta ke tswa mmolo yo ngwana mongwe tla kwa o nyoko shoota lena picture but o thaba ota o nkose so if letakana le nna le nna ke gomotse e no tsebang gore ke gomotse ke bolela ka monagano please you don't work bolela ka monagano e ta go nna ntumeditše even if wang go enela o le go let's fine cause nna ke phela ke gomotse and ke tsamaya ke lebeletse fase guys especially ke one gore ke tsamaya le motho re itu fela re sa bolele ke eta ke lebeletse fase so le ska tšhaba o ndumediša le ngoelele nkampane nna ke teo lena ya kutšiša nkampane nna ke teo lena le ndumediše yo apo khumana ke lebeletse nna ke le boditse gore ke befile ka thago e ka o ka nkhumana ke gomotse o tanana gore ke ei nna ke befile ka thago ke le boditse so e le mpona le ska tšhaba because ke kwa bose shama I don't wanna like kwa bose yes nka no ba ke lapa but I don't wanna like kwa bose